Council Penny PSC Satlang Tune Bank Report Pankarchu. Kiruni Alongta Sardar Vallabhbhai Patel Amahang Kethekarni Along Pacheton Dunsi Run for Unity Talondo. KSA Samson Terona Tumpen Karbi Medium School along Kachupang Lima Puthak Hirangkia Maikangni. Kardom Pini Kar Prime Tam Long Penili Samir Singh Joy Indicator P non Pirtang Tompen Arjoikta. Surihini Ra Inquiring Kan Karbiang Long Pen Kadokavi Bankripo. APSC Asatlang Kiun Sai Pumaratumapan Karbiang Long Autonomous Council Pen Pini Archopong. Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretariat along Surihini Ra Inquiring Kan Karbi Anglong Pen APSC Satlang Kyun Bangkre Po Tumapan Pini Archosi Kurang Tu Pajarpong Bangkre Pong Bong ACS Junior Bangtrok APS Bangkithom DTO Inut Labor Inspector Inut Inspector of Taxes Inut BDO Banghini Lapin Inut Abang P Assistant Employment Officer Chipalongdon Alang Litumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Lapin EM Atumsi Archuponlo Karbi Anglong Lapin Angtan Kedua Karbi Bangrumpet Pen Bangkripo Dulu Karbi Anglong Kedo Belek-belek akhai tum dadu Lapin ke Angtan Kedo Karbi Tum Bahini do Bangrumpet Pen Bangkripo ECS Lapin EPS Lapin mana ke transport officer ke Karbi Anglong also Tumi ke long cheng lo DTO ke Lasi Lapin Bangrumpet Pen akhai bange Bangkripo Karbi Anglong Autonomous Council si Lasu EPC ba EPC Iun nunji apan Akejo ipen Loga petham Lake Karbi Anglong Autonomous Council si Atun pipon Lapin ki undun la main section ki undun atung apan tame Karbi Anglong Autonomous Council pen kerap pipon lo Lapin non undet pen afi alang posting Ke dam je apan tong support lasu apan tame Karbi Anglong Autonomous Council pen si kerap dun lo Lapin ke apai ke ong ke medical kacang lita bangkor ini lagi Karbi tum dead lo tuning na tum da chini lo bangkor ini aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen tong support hala da ke dam je aphan suri poke itung Karbi Anglong Autonomous Council pen paji lason tha thak se Karbi Anglong monsam ke tu pen kacang li hin tame isi kacopati nang dudun mom lo lapin undun mom lo Karbi pen chenglo Karbi Anglong ke tu Anotina khai tum ta laso bangke paprang Sir, non-dong la net exam cepat la NPS non admission tu ni rakam latum bhanta Karbi Anglong Autonomous Council kerap di Pravin Belong agar bangke monang pacini Pravin Belong ठीक है सर Nijang Karbi Anglong Kironi Girls High School Dikreng Rangkirong P Memorial M School Alongta Sardar Vallabhbhai Patel Amahang Kethekarni Pen Pacheton Tunsi Run for Unity Ajay Mek Katalundun Abirtanangle India Adang P Arat Isivet Mati Iklaivet Sidu Pukamatha Chengabangphu Sardar Vallabhbhai Patel Amahang Kethekarni Run for Unity Pu Irponsi Pini Sardar Amahang Kethekarni Along Akaprek Alongta Run for Unity Puka Talondun Ason, Kironi Girls High School Lapen Dikreng Rangkirong P Memorial, ME School LP School Lapen, Kasturiba Gandhi Balika Vidyalaya Alongta, Talondun. Karbi Language Development Board Pen Longing Koi Rastir Kep Karbi Language Medium School Apan Karbi Anglong Autonomous Council Pen School of Harman Rup Singh Terang Apan Dex Bench Supplier Pidera Pita Lu Charlie I Hemalong Kapali Dam de Dera Putak Pini KSA Samson Terona Tumpen Perangkia Maikepa Karbi Anglong Autonomous Council Pen School of Harman Rup Singh Terang Apan Dex Bench Supplier Bilo Sitame Lo Kachari I Hemalong Dex Bench Palili Pin Pen Sika Laking Koi Rasir Kebra Suriner Kebra Isi Atangka Chupang Limdet Pusi KSA Pen Akoy Pipong Jongsi ni Kepang Bong Kachupang Lima Tumapan Insai Se Puluti Sodak Pen Kachisong Pado Ponji Pusi
Phirangki amai long pachini pon. Churu par piglo. Lasil tu pinil bang so Phirangki amai ke phanang ko kalam thi bang ke jasimet bet lahelo. Karbeng long Autonomous Council la hinpen jasimet Karbi alam aphan Karbi alamet lamchong ka pacan ji phanku. La KLDB Karbi Language Development Board patir pipom si jasimet ko piloma. Iltum kedamtang 26 September 2022 arni la order alo lo fidam la bufutlo KAAC/KLDB/AAP/2020 lapen 21/7 halaso order alo teng protangte 26 September 2022 ahut 29,89,100 rupees bang ko piloma Karbi medium school along kapaching tournament mate alira cham ambolon ki PG bola bangso kemang panalang tum tangkaf dak sanction dolo seta ilutum kopai ke lang no bang la pulo jela ilutum Karbi anglong adang pialong ilutum dak huming koira sirkep Karbi medium school do si la huming koira sirkep Karbi medium school along tin fitame ko piloma desk bench kero nangi pen kecheng lock ha almira lapen filter an fitame kero nangi around ko sita alang litum kopiluma da keklem bangke iltum kenang sor bang school long pelilisi amuang be mate kasai o ya jha material sida dak rondam rong lo pinpulo na la dal tum long aproman fitame dolo la bang kenal tum phanil tum pa klaim tum hengpi ke chamlong sila inchin pensa klek klek masila tabidam kok la putado lasod hathaksi kaprek kaprek lahai hufudam hengpi ke cham side yolosom sido lake iltum kasai oil la bangke mathe la tangka kachupang lima bidi kusil tumangke jong ponang kokpo athi kopia polama protang te dak tangka kaseng sono tengpenke kasai oi thingpi kas ala akang duk ake chama thingpi le hadak sagam klek klek la bench desk peman kuleke toila bugali ufinil tum tame la bang sonoles bang do pinglutang te ke ong do ngademang ke la son si do ko mane kenang sot a materials bang pidam desi alang tum ningke hanga teng pela thing peklek peklak la bang so kasai oi desk bench si pidam rong kusil tum tame ground report and long lo lapen labang so materials ka supply lo hufudame alang tu mahin pen akke hai ruk sing terang alang li hero supplier lo alang li labang so ka chok claim bang ka lagen tum pen ke ning duk chipilo pen alang li phon su dak pen pin rem lo se alang li ta inut Karbi bodang te Karbi khaya lam bang ka pachan ji phon alang li fitame bhang ma tha nai amenang jungjung apoka phanche ma tha wong pen alang li la puson ke claim bang ke tu ma khai phon ko pai ka lang no thekti ko lo bang athima Karbi alam pachana ko sil tum Karbi lo charli song pen cheng lo dak hamphang song do na tum fitame kabur irap kat kemati fitame alang lil kuson Karbi khaya la mer phan aman kacho jor fi mandal bangke las fila bangke tum ning do las alang li phan fitame tong se kot pen insai pet ponangji department asor lapen ladak jasimet pet kap kelang kapang krevek plotang tela bangke tum pen jong pona ko jil bang KLDB Karbi Language Development Officer ake hai thong tron fitame alang lila hai hui ka chelang pami mi bangke ke il tum pen pin rem lo moke bang jelangan ni si la non il tum la nike bang bo il tum ki pugang tum la nike bang bong si la humi enkoira sirke ba Karbi medium school along puthot akimi desk bench ke pele nangji il tum pen demand lo la pen pelele plotang to la bang ke alang tuma office athing lu tum il tum ka che song bang ar chap nang ko sil tum pen nang tuma thung pa chini Haraghat subdivision angkang dokmuka hawaralongta Rashtriya Ekta Divas talon dunpusi nilituma Phirangki pen kat news along bertang pale Det P Kicheng si Deputy Prime Minister lapen ki Kicheng Hemrit Kilanga Minister Sardar Vallabhbhai Patel Pirthe kahachiani along pachi dondun pen pini dokmuka thongnong be college pen armu chijengsi Det P eklaivet ki donang jiang thek chepaklang don Charlie Hamphangatum College pen dokmuka rong supian kongwai damsi puthot college a hemalong pali damthu non malom super phan bertamu ington pansra berta kime nangni tuma phang isi berta kime Dong si nang itu hem kacukim jiapan hon mohortar kelong jiapan kiri tasik sat dopok pulote
Ili tuang Karbian bong pen kang puceng akulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no. Ladat nang litung hem kacu kim jiahamu ang tuang pen long igji. Lasonsi tin electrical items, light bulb, ceiling light, pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen cheng lock, kapre ahamu sitame long igji. Lasi humri iknok MS Hanse Brothers Hardware. Adim laki dong mukak samilang sorot near petrol pump Karbi Anglong. An susai kacini tuji apkan la aver kipi anambara lang humri iknok. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopi putat berta lomang tulong. Difu Revenue Circle asai hemathing no along pini Prasanto Bora along liapata ingbo pide. Longa bang aling sitami alang lipan birta kapachini apan kachuningri. Difu Revenue Circle asai hemathing no along pini Prasanto Bora along lipata ingbo pide. Lasi Madule Prasanto Bora along lipata longa bang aling sita 9435237551 a contact number along birta ki piji aphansi alang lipen kachuningri pado. Prasanto Bora Otakon herai gol hei office ahute হালধীয়া পলিথিন কোনোবাই যদি পায় পতাত নাম কাৰ নাম আছে প্ৰশান্ত বৰা চেয়াৰব ভুলাৰাম বৰা আচ্ছা বুকাজান বৰজান সমষ্টিৰ কেতিয়া হেৰাইছে আজি হেৰাইছে তেতিয়া আচ্ছা কন্টাক্ট নম্বৰ 9435237551 Pini Karbi Prime Time kila pansi kang tompoiglo 2 mi thak mi kurang tu.